Personal ning inspeksyon masantol Mayor Danilo Ginto ing poblasyon hanggang Palengke at diniretso king San Agustin kaingin Banglawan ing tatalakad dialysis center ning Balen. Agpang king alkalde, may gumpisa ning mobilization king site at sa lukuyan ning construction ning pasilidad. Di talakad yung dialysis center king mas matas alokasyon at elevated yung struktura bang maging flood proof. Magamit siya naman ng mababang parti ng building para kareng aliwapang purposes. Kayag na naniti, pininturan at may pailalam niya mo naman king rehabilitation ing lumang covered court alinipat king mas matas alugal bilang parti ng proyektong pang-infrastruktura ng LGU. Dinikdik ng Mayor Ginto na bala-balawos ing pamagpatupad kareng proyekto para king masantol, kayag na ning kapag nasang apatupad lareng paninap para king Balen. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.